Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for tuning in. Alright, dah lama tak share video. So, hari ni video dirakam semasa bulan Ramadan. Jadi, untuk mengelakkan mengantuk sambil memandu ni, kita cuba insyaAllah sembang-sembang sikit, share some thoughts related to training, specifically training business. Right. So dalam video ni saya bukanlah nak berdebat ke apa ke, but trying to unpack the concern ramai orang bila dia melihat training ni macam satu bisnes yang hampir tak ada modal, mudah sebab dia hanya bergantung kepada servis kan, bergantung pada keupayaan diri dia. Dan ramai juga salah faham dan ingat training ni sekadar present. Jadi ada content, ada slide, present, okey lah, dapat payment pun boleh tahan, and therefore diorang explore this business. Okay, first things first, dalam apa-apa bisnes, tak kira lah produk ke, servis ke, what your background is, you will bring together into the business, and that will be your first advantage. Contoh macam saya, bila saya start buka company Access Ideas ni, a training provider, apa yang saya bawa adalah kemahiran saya, keupayaan saya, background saya, which before jadi freelance trainer apa semua tu, saya punya background adalah sikit dalam line technical. Jadi secara langsungnya saya sebagai seorang technician, jadi kita dari segi technicalities kita okeylah faham. Contoh proses kerja, contoh macam mana nak make sure things are in place, problem solving, especially troubleshooting, itu memang strength kita lah. Sebab banyak tahun sebelum berhenti line technical ni, itulah kita punya bread and butter, and on a daily basis tu yang kita buat. So bab tu kita terror. Bab yang kita tak terror adalah benda yang bukan background kita. Contoh, saya tak pandai marketing, because I'm not from marketing background. Tapi kalau orang tu work in marketing and then dia berhenti nak jadi trainer, tak kira lah dia nak ajar digital marketing ke apa ke, tapi dia ada background di marketing, so naturally dia akan bawa experience, knowledge dia dan sebagainya dalam marketing tu kepada bisnes dia. So secara naturalnya 4Ps ke 7Ps ke, sepatutnya dia faham dan dia tahu dan dia boleh buat. So that will be your strength lah. Now mungkin yang bukan strength kita adalah HR, especially bila you grow macam kami Access Ideas, we are growing, Alhamdulillah. So we have recruited people in sebagai support staff, back end. Jadi secara tak langsung kita kena tahu recruitment, kita kena pandai baca Employment Act, kita tahu all of the administrative stuff, kan, surat apa nak kena keluarkan tu, which all of us, kita dekat dalam company tu tak ada siapa yang ada background HR. So naturally that is a pain point, that is a struggle. Now similarly, depends lah kita nak bawa business kita, direction kita pergi ke mana. Kalau kita melihat jangka masa panjang, of course any service business, not just training lah, mestilah bergantung kepada orang yang provide the service. Contoh, kita buat servis mengurut contohnya kan, tak ada tukang urut, checkmate jam kita buat gunting rambut, tak ada tukang gunting rambut, habislah. These are skill based services. Okay, dia ada yang memang hard work based services lah. Contoh macam servis potong rumput, servis cat rumah, although there are, tak dinafikan memang ada skill dekat situ, tapi dia lebih kepada hard work. So yang jenis macam tu maybe not as bad, but servis yang skill based ni macam
memasak ke apa, for example. Kalau tak ada tukang masak, even in fact ada kawan yang buat restoran, kalau tak ada tukang buat air tu, boleh jadi down business kan, bukan saja tukang masak. So coming back to my point, the service tu memang bergantung pada trainer tu lah. But as you grow, you need to build up other abilities, capabilities, other competencies. So dalam business, secara umumnya yang saya tahu, again saya pun bukan business background, tak belajar business management ke apa, tapi technically you kena tahulah, number one paling penting finance, operations, apa lagi, marketing, admin stuff, HR admin, sales and marketing lain. Marketing is letting people know you exist. Sales is closing the deal. Chase for payment, tu dalam sales punya ni lah. Know where to find prospects, tu sales kan. So in a nutshell tu lah antara benda-benda penting selain daripada kita pandai buat training. So imagine kalau saya trainer technical, saya pandai 5S, pusing macam mana pun 5S tu ujung jari lah katakan, contoh that doesn't mean I'm good at marketing. Jadi itu mungkin kita punya pain point atau kita punya masalah utama kita. So jalan keluar dia macam mana? Kalau cek benda ni, bercerita, tak cerita jalan keluar, tak boleh juga. So jalan keluar dia adalah you need people. Number one, you need partners. Partners tu penting. Boleh buat seorang-seorang, boleh hire anak untuk tolong buat account, boleh tolong tengok-tengokkan, buat paperwork, boleh. Tapi dia pun tak ada skill tu. So you want to hire somebody yang ada skill tu. You want to hire somebody yang ada skill tu, nak kena pandai recruitment lah kan. Tu dah cerita HR. Kat mana nak recruit? You recruit dekat, for lack of better example, you recruit tampal iklan dekat 7E. Zaman saya dulu banyak kerja kosong, kerja-kerja admin ke, kerja-kerja clerical ni banyak tampal dekat 7E lah. Ataupun mudah ke apa, you will get that group of people lah. Tapi kalau you nak sedikit professional, let's say for example, you go on LinkedIn, you nak hire orang, you kena tahu macam mana nak tulis copyright, content tu. So orang betul yang tertarik, bukan orang yang lain. And then you ada capacity nak bayar macam mana untuk gaji dia. So that is one thing that you need to learn, or one thing that you need to be mindful of. Nak jimat, nak untung aja, bayar gaji rendah-rendah pun tak boleh juga. Gaji minima pun maybe you dapat fresh graduate theoretically maybe okay, and pengalaman mungkin, judgement dia mungkin kurang, mungkin dia good character, mungkin dia masa zaman belajar dulu slacker kan, tak late boomer ke, tak berapa grasp the whole concept of apa dia belajar tu. Yang ambil orang experience, of course you have to pay better lah. Now bila you dah dapat a handful of choices, kena buat interview, nak kena tahu interviewing skill juga kan. Tak boleh main tengok yang ni okey ni, tak boleh, kena tahu, kena pandai. So that is another skill set. Lepas tu nak kena tulis offer letter tak boleh main copy paste internet. Of course you boleh suruh ChatGPT buat, tapi you need to give or prompt ChatGPT the content of that offer letter juga. Format tak ada masalah, company ikut suka lah. And then from there you kena ada contract, kan, contract. Sebab bila dah employ, dia kena ada dia punya ni contract tu. Okay, let's say for example budak tu ada masalah disciplinary, you need to have something to show, ataupun something yang boleh prove that okay, we are following these rules. So you kena buat you punya employee handbook ke apa ke. So those are the things yang
nak kena fikirlah. Tak ada, tak apa. Kita orang pun dulu awal-awal tu tak buat benda tu semua. Tapi as we grow, tak boleh lah. Dulu takat 2, 3 orang, 4 orang, boleh lah handshake, tegur-tegur lagi kan. Dah besar-besar, tak boleh. And as a training company, you kena jadi role model. Walaupun you tak ajar HR, you kena have a little bit of HR punya nawaitu tu, niat tu kena ada lah, nak do the right things in your company kan. Tak nak lah dekat luar cerita pompang leader kena tu kena ni, tapi dalam you punya ni, you dictator. Tak boleh. So these are the things where sebenarnya sama macam bisnes lain, susah pun, tapi people don't see that because it's a lot of intangible things. Modalnya intangible, investmentnya intangible, resultsnya lagilah intangible. Jadi very tricky. Kenapa nak kena buat prosedur apa semua kan. Benda tu kalau zaman kerja dulu, bos suruh buat lah. Kalau business direction tu ke arah tu, contohnya kena ambil certification ISO ke apa ke, baru buat. Tapi when you are running your own business, you have to have that vision in mind lah. Kalau tak, memang tak terbuat. And then mana nak datang vision tu? You kena ada exposure, kena tengok orang lain buat apa, kena faham juga. And if not, dia tak bagi. So balik semula kepada cerita asal dia. Kalau masuk dalam line training ni, just nak buat duit lah. Just nak buat duit. Tak kira lah nak buat duit apa, orang sekarang kata apa, geli-geli kan, nak cacah lain. Nak buat duit on the side. Freelance trainer cukup. Do it well, layan you punya training provider baik, buat bersungguh-sungguh, like you are doing a full-time job, insyaAllah okay. Kalau rasa nak grow, nak have better control of what you intend to do, you nak focus on something specific, buka lah training provider company. Jangan buka just for the sake of janji ada company. Tak boleh. Bila buka company ni kena ada objektif lah kan. Kita nak klien yang besar-besar, hebat-hebat. Klien ni ada proses kerja dia ada HR dia ada finance dia ada semua. Kita tak ada one man show. Memang kena titik susah lah. Maksud saya contoh macam as simple as you punya payment terms lah kan. Payment terms, kita buat invoice, kita tulis 15 hari, kita tulis. Siapa lagi besar, kita ke klien? So siapa nak ikut siapa? End up kita ikut klien punya terms 30 hari lah. So tak ada authority kan. Lepas tu kalau ni dah jadi masalah. So all of this some of the things people don't see lah kan. Kita bukan cerita, bukan nak ni, I'm not here to motivate you guys. Kita bercerita berdasarkan pengalaman, kongsi sikit lah. Manalah tahu ada rezeki you all. Apa salahnya? There's a lot of opportunities nowadays, a lot of things that can help you or basically to start you off as a business. Banyak benda you boleh explore. Philosophy of business tu saya tak nak cerita lah. Ada orang memang dia punya filosofi dia janji buat duit. Yang tu bukan saya punya interest untuk bercerita lah. Tapi kalau you are doing this for a greater cause, nak fix certain things, yang tu seronok sikit cerita lah. Tu saya punya kegemaran lah. Doing business for whatever reason. You nak create more job opportunities ke, you nak help certain group of people ke, silakan, tak ada masalah. Itu baik, itu bagus. And of course, kalau orang cakap business ke, kerja ke, apa pun, of course upah tu penting, sumber pendapatan tu penting. Tapi kalau boleh jangan jadikan dia the only thing that you think of lah. Kalau tak, susah kan. Sebab bila you fikir cost, buat seorang tak apalah, ini boleh upah tu, ni boleh ChatGPT boleh buat. So you prefer subscribe ChatGPT atau AI berbanding dengan you employ a person and see that person grow and allow that person untuk
cari makan, sara keluarga dia besar. The bigger picture is yang tu lah. Memanglah boleh ambil all of this teknologi apa semua, tapi itulah, that's just my personal thought. Dan kalau tak nanti ngantuk tertidur ni, dah mula sangkut dah. So anyway, hope this sharing of thoughts, a good opinion, gives you a little bit of an idea. InsyaAllah kalau okay, mungkin in the future bolehlah rekod lagi sikit sambil-sambil dalam kereta ni, kita buat borak-borak, berbual-bual, hilang ngantuk, and to give you some ideas and hopefully something useful for your future, insyaAllah. So okay, so with that, thank you very much. Thanks for tuning in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.